Kan hriat theuh angin India sarkar in England oppe na hnuai atangin ni som panga August sangkha zakwa sobli pasaria independence na yani kha Engvanginnge British sarkar hian aram op India hena independence pek tak mai achan kong sang sang te kan tar lang don ani India independence na ta na chanpui mo ber chu national movement chak tak kalpui ani wang ani Mahatma Gandhi kai hruina hnuaia mipuiten independence nei ngai tumin na satakin an beya The Great Indian Movement mangin India mipuiten engchena rei po ni se British thunei ina atop ma lo chuan beisel anin huama anau hla do or die le now and forever tele India National Army ho tupa Subhash Chandra Bose a au hla Delhi chalo ti chuan British sarkar tan po hairua lavin India meet and independence andu na chu dan rual ani taloti chiang takin hriat tir ani achan dang le chu India sipaiten British sarkar arin ngam tak tak an nei lo wang ani India ram chunga helna le boina alo chhuwa po in British sarkar in sipai chakna mangin a mit mai thina mase indo pui pahni na lo chhuwa khan thilom dana in thlak dang lam na sa hleya indo pui pahni na khan India mi sang tam tak British sipaya an tanga allied power ho chaknan chop an beilawa Indo azo huna India in independence a hmu ve ngei an be sei wangin thei to pin an beya Indo azawa an be sei angin independence an hmuta mai si lo an be dong in national movement lama na satakin tran an lata zok hlo mai sipai zinga political consciousness alo dara ni som pakwa February sangkha zakwa somli paruka Royal Indian Navy an nuara British in India independence a pek lo chuan an hnat atanga an ban vek tur thu an tuang tariap mai Air Force Base lama po India sipaite an lo nuar ve boka Bombay Kolkata le Karachi ya te buaina hain mung chhotrana buaina lian tham lo chuak ta se British lam ngai dana chuan India sipaiten an pui thadu don lo ti an chiang reng si India nau sena British sipai omten hun engemaw chen chu an pui theyanga ma se rei an dai arin om si lo hetiang hi thilom dan ani tak sia chuan British sarkar po in India ramatanga in no do zai an rel tamai ani Indo pui pahni na lo top khan British thunei tu 10 Indian National Army roi tu pathum Colonel Sa Nawaz Captain Sigal Dillon le member then khatte sarkar lakka Indo an puana wangin korta an chungcha ngai tu turin an thlena ninga November atanga ni somthum pakhat December sangkha zakwa somli panga chungin Red Fort Delhi ya an chungchang ngai tu ta a nithum January sangkha zakwa somli paruka an thlukna an puanga thiamlo chantir an nia an pathum hian ramdanga thonbo turin an rela Congress Working Committee in kot thlukna an du lo thu chanchin buwa an chua chu India mi tam takin an lo chiara ram chuk mun sang sanga mi puiten kot thurel an du lo na en tirna mass demonstration an huai hota police lamin khappe tumin tran an la a silai hial an met pok ta a mitam takin nunna an chana boina achu azel a hlo om ta ka wangin Field Marshal Auchin Lek Commander in Chief of India chuan hekmi pathum te hi ngaidamin achu ale veka tin INA mi te case zong po sarkarin ahnuk to ka vek ani ti thu apuang bok INA officers le ami te sarkarin achu atak te khan ramchung mun sang an tlo kwala mi puiten an lo lomin jai hin ti in an lo muak zela mi puite phurna le lungrolna an muin British sarkar tan po India ram oppe rang chu thil thei ani lo ti achiang ta hle ani Indo pui pahni na malam kha chuan British chakna chu hne theilo anga ngai ani a masa Indo pui pahni na khan British sipai te chaklo na haron thlenta a ne thei an ni ti aron tilang ta Japan laka British sipai te an thloma Hong Kong Singapore Malaya le Burma te Japanin an hne chu saka British Longswan War The Repulse le Prince of Wales te an ti pil saka Great Britain chu hunrei tak alo opto Asia ram han opa thuri na han chel le theidin huna ading ta bik lo ani Great Britain in Indo pui pahni na lai khan asum le pai tam tak aseng rala ramdang pur lo theilo din huna ading ta a ramdang sarkara ain ngatna sa hle abik takin eitur lam le raw material lama kong engkima America apura English mi puiten ram chunga har chana tam tak an toka
chuti laya India ram enkol nan sumle pai lo sen ve reng kha thilfin thlak ber ani lem lo ani America la in British nena India independence peturin alo nur ve chen boka palu lul le ril ru nget tak Churchilla British PM me point India ram oppe rang hi hlokna om love lo ti ve hial ani kha Clement Attlee khati laya England PM kha India independence natana the top chuat tu ania sangka sakwa somli panga a England Prime Minister aloni khan Indian Affairs anga event viava anga idan phei chuan England in sipai chakna manga India ram ara be reng chuan India mi puitelaka British in thian thatna a hlo nge yang ati hialani arin ang in Indo-Burma relation chu nasatakin a chezuya a clearna atang chuan India me te nena in lei china tha om the dan tur chu independence pek mai ani ti achianga abultan nan cabinet mission India a atira ma se a hlotling lava a hnuwa India hena thune na hlandan tur ti fel turin Lord Mountbatten atir le a PM Clement Attlee hian India a independence chuan British mission a hlotling ani ati hial ani British havin India ram an chhuah sana chan dang le chu idopui pahni na top nuwa Cold War chungchanga Great Britain a in nam hnoi fang ani United States le Russia in epnakara Great Britain hi US lamtang ani a Russia lamin British in India oprek chu nasatakin asoi sela ramdang laka adin hunti nge le siam thatnan Great Britain tan chuan India independence pek mai chu ti mak mo anita ani bitam takin India independence turin an out chhuah puya Los Fisher Purbach Lin Yutang Norman te chu alar zualte anni UN Charter siam tura San Francisco khupuya conference an nei na India nga idan soilan ania Great Britain hi UN Charter pompui tu ram ani satlia mai lava he charter duang chuak tu zinga mi ania ram sang sang ten zalen na an nei theinan a dan siam chuak tu ni si na India oppe ereng kha thilin me lo tak ania chuwang chuan India hena independence pek chu atan ti ngei tur ani kumsanga zakwa somli pasari Zulai Khan British sarkarin aramlo opto tetan Commonwealth Relation Office adina ram tang tetan hetianga siam chuan India chunga po ative turania chuti ba ka Indian independence apek chuan Commonwealth nation khai pa ber tur ani mel sia chuwang chuan India independence pek chu Britain tan hlona anil tuklawang India independence na chan pakhat chu India mi indopui pahni na laya British sipaya tangte awangani indopui lo chuaka British sipaya tangin aramdanga mitam tak anthon chuaka ramdang an han huwa India mi puitere theisia le har satnate an hre chuaka indopui pahni na alo zawa India rama anron kir le a India din hun sia zia thule an thiante le chung khat nena anron soi punga chu chuan India mi puite zinga ril ruthar aron siama India in independence anei chuan an economics din hun po in ma ason nge yang ti ngai dan alo pianga chu ngai dan chu England a po adar zela saka chakwa somli pasari Zulaya Indian Independence Bill soihawani po in Member of Parliament ten lungrual takin an pass theita ani